abanyarwanda. 94 wararutabaye barenkebera abandi bashungereye urarwubaka mu mvune nyinshi amikoro ari nayo urugarurira ubuzima. Ntibatuza bakomeza kurutoneka bapfobya amateka baranayatobanga uratuza none ngo barutere ndabarahiye. Umutogoto w'imboga ni wotsa imbehe kwizunguza ku murizo n'ibituri nka hasi. Inkotanyi we urupfu uraruzi ubu sibwo wapfa bazatwumva. Yewe imbanza mu myambi umugabo unesha igitero rudahunga urugamba umugoboka rugamba urirwa ngabwoba rw'isamihigo. Aho ujya turajyana mu mvura y'amahindu mu rufaya rw'amasasu ye mu bihano baririmba. Intambwe ku yindi turi kumwe nawe twese abanyarwanda. Iyirirwa ahandi ikarutaha niyo yaruhanze n'abarutuye bariho ku bwayo simbabazi z'ahandi. Komeza wande Rwanda we uhamye ibigwi uri mu maboko meza witetere utemba amata utera imbabazi wifitiye umubyeyi rudakangwa induru turi kumwe nawe. Yewe imbanza mu myambi umugabo unesha igitero rudahunga urugamba umugoboka rugamba urirwa ngabwoba rw'isamihigo. Aho ujya turajyana mu mvura y'amahindu mu rufaya rw'amasasu ye mu bihano baririmba. Intambwe ku yindi turi kumwe nawe twese abanyarwanda. Ubundi ruti batinyira ubutwari rukanika amakuza ruhinda n'inkubitagira ishyaka bishanga baganya mu ngabo zabo. Rutinko rudatinya ku rugamba rutambuka amakenga atinya ntawamuguranenga n'igihugu. Nambwe y'isonga mu iterambere namwenyurira uwanga u Rwanda nta nkure ndumva yatsinze urugamba rudasumbwa no mu mvura y'amahindu mu rufaya rw'amasasu ye mu bihano baririmba. Intambwe ku yindi turi kumwe nawe twese abanyarwanda.